Anzwe Kagame yarazifunze, akora ibishoboka byose arazifunga, aho abantu bashatse gutoborera arahafunga. Muri rusange nta yindi shwaya ari guha abanyarwanda uretse intambara, niyo ashaka niyo ari kurota. Mufitiye inkuru nziza cyangwa se inkuru mbi, iyo ntambara rwose iraje, iri ku marembo y'u Rwanda, ariko si ubushake bw'abanyarwanda, ni ubushake bwawe Kagame n'abayobozi babi u Rwanda rufite. Igituma mvuga ibi ngibi, urebye urabona ko Kagame yarenze ku mategeko na FPR barenze ku mategeko yose, kuko ubundi itegeko nshinga ry'u Rwanda ryari ryarageneye perezida manda. Izo manda Kagame yamaze kuzirenga zose, ariyongeza arongera ariyongeza. Ikindi, imishyikirano yarayanze, imishyikirano ntayemere. Noneho bakongeraho no kwica abanyarwanda, kubakorera bya mfura mbi, kubakorera ibikorwa navuga ko ari iby'abateroriste, bagenda bica, bagenda babashimuta, bagenda babatorotira. Iyo rero bimeze gutyo, nta yindi shwa abaturage rubanda dufite duhawe uretse guhaguruka uwo muntu wicaye ku ntebe tukagenda tukamukura rwose, kuko kuyikuraho ntabishaka. Agakura FPR ku butegetsi, sabo gusa, hari n'abandi mwarabumvise, FRD mwarabumvise, peut-être ko n'aba FDLR nabo bajya babavuga, nabo bashaka kuba bahari. Hari abanyarwanda bari hanze, hari abarimo imbere, hari abantu benshi ndetse no mu ngabo zabo biteguye gushyirika Kagame. Ikintu bategereje ni imbarutso n'ifirimbi. Intambara rero mu cyongereza navuga ngo it's unavoidable. Intambara iraje kuko amazi yarenze inkombe. Bari bitwazaga cyagiye baza gutera u Rwanda, ntabwo bikiri ubu ngubu. Abari babashyigikiye ntibakibashyigikiye, ntabwo batsinze u Rwanda. Ngiye mbisubira, ntabwo ba FPR yaje ngo itsinde FAR yacu, bahatsinishwe n'amayeri n'ubutinganya, kandi bafashwamo n'ibihugu byavanze igihugu, nibo batumye batsindwa. Ubu rero ibyo bihugu ntabwo kibari inyuma, ntibishoboka, ntibikibari inyuma. Abantu bose babashyize ku rukuta, urwo rukuta rimaze kubigeraho, kandi mbona ariho abanyarwanda bageze. Akantu gatoya karaje kandi kari mu nzira, babandi bose bacecetse batobore, bavuge, bashyigikire abaje babasanga, baje kubakura muri kariya kago. Ni nayo force abantu bafite, nuko abaturage bo bashyigikiye izi mpinduka.